Hindi ciothe ndagika cia muthia cia gwika undu muna ikoragwo iri cia bata muno hari gukundika mihango na kimera kia uteti kirorete kuonia bururi ngata jeshi ya nduthi iri ihenya-ini ria guteng'erania na ciringi haria yonekera kumuramura ateti. Kuma riria uteti wanjiririe gwakiriria bururi-ini, bata wa ruhonge rwa ukui wa nduthi ukoragwo gifatabata miuko-ini ya ateti, na ona gutuika kimera kia uteti wa mwaka uyu kironeka kiri na njira ngurani cia gwetha ngumo, mirurumo, honio na gwata nginia cia atorithia a nduthi itingiriganira utongoria ukimathwo. Turikitie kumenya ni matuhuthiraga uru kwa mahinda na mahinda, na ri mucamanio tucamanitie tugekira watho na tukauga ikorwo kwi mundu kwenda tuthie mucamanio wake wa siasa no nginya eharirie na mbeca icio turauga kuma 500 kwambata, tondu turoya mahinda maitu tukoya tugatiganirira customers itu nigetha turute wira wao. Andu a nduthi Kenya handu ya ruma mundu rathikiriria rugano ruru tutigabangwo ithu ni turia tugwika na ni tuguria tugacagura na ithu tugwicagurira tugubangwo tugubangwo. Wagatatu no nginyerie riboti ino he munene wa bururi tumwire ithu abdu boda boda ni turakaya maguta me iguru, insurance ci iguru, license tutire korona metekere gutuiguira tha matuteithiririe. Icera-ini ria tabarira ya ng'ano cia nduthi kaunti-ini ya Kajiado turatungwo ni ikundi cia jeshi ino ya nduthi iria ciaririe mawatho na mitaratara ya kurumirirwo na aya makoretwo makirira ritwa riao ta kothio hindi kimera kia uteti gia kuhiriria. Nituregete uhoro wa ateti gutuhuthira na njira njuru tondu maroka makaheana ciringi 200 iria itiraigana ona mutu umwe thiku ici. Rugo turahoya ateti akorwo ni marenda andu a fikifiki marute wira wa uteti magakorwo mebangite guturehera mbia citanyihiire ciringi 500 nigetha at least mundu agithie mucii againuka na kindu gikuigana kurio gwake. Ukikuja kuchukua mtu hapo hivyo akienda kwa msafara atakisha kwamba ameripoti kisa ya kwamba anaenda kulipwa shilingi 300. Ikifikia ofisi hiyo mkutano yako itasimamishwa hapo hapo na kuna rally itaendwa na kuna chochote kile tutadai kutoka kwako isipokuwa kusimamisha hiyo rally yako ndiposa watu wetu waweze kupata haki yao. Ukiangalia siasa ya 2017 jinsi walivyotumia watu, wanakuja wanaokota watu wa pikipiki, wameshajua watu wa pikipiki, wanaenda wanawapea shilingi 200, kila pikipiki shilingi 200 ndio wanasunguka, yeye akimaliza shughuli yake anaenda. Na huyu mtu akishashinda kiti hataonekana. Kuri muteti wendaga kuhuthira gikundi giki ndakoragwo na wiki otiga kurikarika muhuko niguo acine jeshi kini na mwaki uyu no wakirio na ciringi 500 hari omutwarithia. Uguo niguo tuiguithaniirie na mbeca icio ni ciratuma tukorwo tukinyitana muno tondu tutingihota gukorwo tutekunyitana ni gitumi twacokaniriria andu aciothe twamaiguithania hamwe ni tukuhota kugaria na mwari umwe. Na kama hata kuwa naye kufanya kazi na wao si lazima, anaweza enda tu, kwa sababu ukiangalia vizuri hao watu wamezoea tu kutumia watu wa pikipiki. Kama ni fujo mtu anataka anakuja anachukua watu 10 wa pikipiki, na hiyo kitu sisi kama uongozi wa bodaboda hiyo kitu tulikataa. Itua riri rituagwo na wiguano kuria muteti mandikanagira na atwarithia aya wona magwa kiharo maundu mothe makarugama nayo ngumo ya muteti ikigwa gacumbiri o wega. Thaici maguta turagura rita imwe 159 ojere 159 wagayania mathabu macio meguka atia. Kuna wanasiasa wengine wanapenda njia za mkato. Anakuja kwa stage anaokota watu wenye anataka. Aenda walipe shilingi kwa mfano 200 ama 300. Sisi kabla hiyo msafara haijaenda mbali tuko na viongozi kadhaa katika kila stage. Marauga mawatho maya ni mateithiriria hanene hari kwacirithia mitugo rũhonge-inĩ rwa ukui wa nduthi amu riria mutwarithia acũngĩrĩria mutino kana gututhura ngũĩ makoragwo mari na ũhũthũ kumenya arari na muteti ũrĩkũ na nĩ wa irima rĩrĩkũ. Ni turegete andu a Kajiado ni turegete kuhuthirwo ni ateti kurehe furugu na ni ngũhakikishira na management na utongoria wothe wa Kajiado ati gutire inegene kana furugu yothe kurehwo ni andu a Kajiado. Undu macio ni twikaga uguo nigetha kungikinya handu ha guthie hahingicane ni twotaga guikara thira tukamenya ni andu igana mauma mucamanio-ini ni andu igana meguthiete rally-ini ya mwanasiasa nigetha tukahota gukorwo na details njega citangihota kuhinyiriria o mwe witu ni tondu ithuothe twi kindu kimwe na turutaga wira turi hamwe. Matuo maya makinyanĩirio kurumirira kwambatĩra gwa thogora wa muturire kuria aingi ao matarahota gukinyaniria mabata mao na ma family ciao. Gharama ya petroli pia ilichangia, ingawa gharama ya petroli iko juu sana.
Na unajua wakati unasindikiza mwanasiasa unatumia gia, pikipiki ile gia inatumia gia za juu sana, kwa sababu ni gia number 1 na number 2. Ndio maana tukakubaliana kwamba shilingi 500 haitakuwa pesa mbaya. Sababu mwingine anakuja hapa mnamsunguja zaidi ya 2 hours ama 3 hours mnasunguka. Tiete no nginya ni 500 ni ifati kuithie iguru kuringana na distance area yeho. Na gitumi gia tuma haicirie ni ate maguta ni magite goro muno. Ruguo maguta me iguru muno. Turabatara tukorwo tugithie distance nini na ekaruta kindu kiega kenge twika gia gwika ati gia kuigana mundu ucio wa nduthi. Iguru wa mubango uyu jeshi ino ni iranire gukorwo iri muhari wa mbere hari kuhunjia thayo na gwithemania na njama o ciothe njuru cia kuhuthirwo ni ateti guthoga thayo wa muingi. Ng'ano cia nduthi kuma kaunti-ini ya Kajiado, njitagwo Julius Kareithi wa Munene.